Call me EXC Excellency Honorable Uchang Survivor, aka Honorable Dr. Banios, voice of the voiceless. One material woman, my diaspora, Canada, UK, it will know my papa to Wayne, one at Swilly Mawaho, Langy Mawaho, Honalu Mawaho, Takatum, you win let luo. Anna Mera Fo, a dwarf for board. An macharo Dr. Banios, voice of the voiceless. Dana pajoma duan kipe an macharo Dr. Banios Seguan. Bad news Seguan, mamero alaha ilubulu an. Ngen mamero alaha ilubulu ye cool ye Honorable Dr. Bad News, aka the Bad News Voice of the Voiceless. Bad News Seguan, Mr. Bad News Seguan, an. Gen madong an machar the Bad News, andong a deglo ye chatu kaha. Gen adong an a deglo ye chatu kaha. Tinanone, a core diving man ni initika loin pekaha, con la pen carno initika. Nan yu mena ma in no kwer ke chiante ke nyin ka iti ni tiga lwen just bene kero chi ni tiga lwen ero karno in tiga yenyo yo kuni pe tiga lwen ki twinyu wen bandera pakara luo eni wek ini il just o mere sacrifice kunio I jalwa family niyo ka wek ini lwen miate ate Ununa yokien ma janani luwum uberga konyo kwere. Janani luwum uberga konyo. Dano mamege ujalo pe family na weng futon tika konyo. Pen par ni dano kumero kubet mabe. Par ni dano mero bed manu kongiti mayot. Pe par pe family na kimukene. Batiki lutela kan giti mene giti ka luen pe luo. Gen kara la pe jona no pege par pe wan machalo luo jona ni par pe family ke kan pege miu kon mo ke kan marwata ke community gen ke konyo mere family ke gitika geru igai ke ke pega konyo ka ke twin mi ada ka yeni be konyo ka ke twin mi ada me achel o mere pe ngal mangeu luba mere pe ngal mangeu luba mano me na machel Mina Mario, Quanchino ke Jemilo. Mina Madek. Roma Jalwa family no. Nungola tela mama 12 wen, pia chuli no ma 12 wen, pe wan macharu duo. Nungola tela le anon penong. Da an macharu the Bad News Seguan fu piano. La tela mo matika konyo community kitwinyo wen. Machiete ma enno. Nuchete ma enno mo mani o kwan furre ko chero kon kilwa unyu chero tukitani ki kon mugo mateno teno kono ngo gene unyu chulo kilo teno kich lutela magatika timo ginano ne pere mi wacho lagata jone gi kwale pasen mano en mi cham chana gini en ye gitimi ni gen gitika konyo le teno kich gitika mi jemi kilo teno kwan en wen lwen mi kongola mi pieto kui Meno gen ma the Bad News Seguan ukwero. Ngar ma matika lwen pe luo ke twin ge wen pere. An macharo the Bad News penika ana bino e media kan ni kono ana tika yenyo kono ngo. Pen jo mo ken penya. Ni latini en makilwane the Bad News kwa latini ni yenyo ngo. Latini ni yenyo ngo malo matek rene. Pe jo magini ang gibo ni ang ni an. Peni tien lo kana ana yenyo gimo. Nyuni ana tika lo kono be ngo pe gimo. Barana alweni pekaka na ye dagana tika karutunya ni wan macharo kagaluo omerwa duak lonyo wani ko dokchen mewa rojo te kwarwa jimi mogo mawano tika losing charo lonyo wa elobuluo kale ni wen ana merne lonyo ne wen ko doga chian chuli ngoma ke tika maina ni wen ko doga chian chuli pen kini ka pe wan logo ba to pajo eni bo we level moma ube nan ki wangu Pian un fu tika nano chan matika time ilobuluo kani. Inodan kani. Un fu tika nano chan nano ni. Erga ni maro nano chan nano madung guru piro di utaj
chiro ko ye ni bad news gwan kar no ber ka lwen mi ada ana par ke jo mukene ni ba ana par ke jo mukene me magilwen pe ma kwon magitim ne gitika lwen pe achule karon la kar me la chena chen kar no gitika chule ga chura kar no gimier me chente pe gitika konyo luo ke chwin ya da so ana konyo luo ke chwin mi ada da tiu pila per wor la chwich mayani gwak cha mukene uber gumu mu yeran ma charo de bad news me lwen pe won ma charo luo chi pe jo magnena ana tata ne gere unu nen ka bolu kong la bole ikum Yesu Kristo ikar ma Yesu Kristo bene logo Yesu bere ka fonyo dano ki kwe lok ma pol mara ro la chwe oren marubani oren ni ko bien ku te ki dan wa dan go chak ngi upeng wa dan go ngi en mabe so po jom kan ko ber kan ano Yesu chara la miu chara la volo lok ma en logo wen gina Yesu chara la miu gu yaro Yesu kile mi char ma pol ene yekien mag tiga teme kum an ma charo de bad news gwan utiga yara kile bon madwong wana kono ana pe kile bon mo kono mi ngo tiga na no kon le vora ngo ma ini wani ana pe kono le bon mo ni milwen kono mi ngo ini logo lo mi lo mi ababang karo la chwe po mi ni lo mi fon unyo po mi ni lo kien ma an de bad news gwan lo ni lengo mot eno po beru gumi rola chwe uleho ana ye umera bira kon won ma chalo luo ki kompe ma won tiga limune so ana merna fo won ma chalo luo ma wa ma tiga sapati ngan ki jom ke